Саламатсыздар. Бүгінгі видеода біз мына шу домдағы 3-ші этаждағы мына жыгач балкон тұрған квартираны тартайын деп шештім. Себебі бұны тартайын деген себеп ушу квартира 90-чы жылдардағы ремонт болған квартира. Сіздерге қызықты болса, 90-чы жылдардағы ремонт болған үй қандай болды екен деп. Онда мен шу видеоны бізмен аяғына чейин болып, квартираның ішінде ремонтқа ой пикирлерді комментарийға жазып, мен каналыма жазылып болса жазылып ұмытып болғылар. Онда шу видеоны бізмен аяғына чейин болғылар. Мына 3-ші этажға келіп қалдық. Мына келе. Кіргенде мына коридорда мына жыгачтар менен ошибка болған. Şu uzun коридор. Мына залдан баштайлы, биринчи же кичинекей комнаталардан баштайлы. Мына комната кайсы комнаталар? Силердин спальня бермесе? Ишим жакта. Ошол малда ушундай ремонт болгон. Мындай гипстерден гипкаларды куюп, жабаштырып. Мен эң жөнөкөй гана комнатасы бу. Мына коридордо карагыла. Жыгачтарды оюп, мындай болуп. Антип люстраларды койгон экен бирлерине. Катылыктарынан бери жыгачтан. Бул да бир комнатасы, да бир комната бар эле. Bir daha zaldı özünce. Типа спальня, да? А, bu спальня, да? Ana келді. Мына қараға, жыгачтан ошол малда алтын зерикпестен художниктерге тарттырып, мында чийип, гипстерден куюп, мыналарды жабыштырган. Eşiklerim var, eşiklerim. Anda oldu salgam. Bu ikinci komutası oldu şunda. Biz az onun komuta girdik. Bundan keyin. Bu trek komutlu kvartira da bu şunda. Trek komutlu mu? Trek komutlu. Ha. Ne kadar zaldı qaragıla. Üskülerde koyup patologunu gipsleri jabаштырып, duvarlara adamlar alıp çıqqan. Bu men şu ошол малда менин оюмча Өзбекстандан келген усталар кылгандай болуп турат. Мына Өзбекстандын усталарынын почеркине окшошуп атат да, ремонттун жасалышы. Биздин кыргыздар мындай ремонт кылган эмес ал жылдары. Өзбек усталарынын колунан чыккан ремонт. Мына силер 90 жылдарда болсын деп ойлоп атышыңар мүмкүн. Мына 90 жылдарда мына ушундай гана кафелер болгон. Размери мындай 15x15. Ошо кафелер жабыштырылган. Мына потолокто карагыла. Бул темирден эле металлический конструкция. Жөн темирден эле жасап койгон. Мына решеткалардан да Мурундар ушундай коюп койгон решетка, нарага эле көрүнүп турган. Азыркы билесиңер, көрүнбөйт. Аккуратный. Мындай кандай десем, вагонго окшогон решеткалар да бар. Жанында жок көрсөтөмүн. Мына ошондагы решетка. Бул воздух, дымоход, влаганы сорып турган ава соргуч. Но ошондагы решетка мындай жок азыр. Главное для меня роль жыгачтан. Полный жыгач. Коробканын ени карагыла. Коробканын ени 20 сантиметрдей. Даже күлчатылдар, машиналарда күлчатын. Мына ракайна гана жаңа ракайна экен, кийин алмашкан. Мына ванна ошол малда эле ванна алыш керек. Достор. Бұл үйдің әрбір нәрсе
Ama kuyanda göstereyim. Kuyanda 15-15 kafeler açtım. 15-15. Poldan patolog için çalıştırıp çıkan. Tuvalet set varacak mı? İçinde mi? Ne kadar? Oşolmalı remont. Bunu çugun turbalardan plastikке ötkөрgөн malda gana teşken altak bu teşip bolgon emes da. Şu plastikti koyuşunga teşip. Neler teşip. Plastik turbalarda koyuşunga teşip yeri buzu bergen. Keyin teşip plastik almashkan. Bular ilgari bilesiniz, çugunda bolgon turbalar. Жада алсам ракайна да eski rafine de kranik yolda kranik. Kafelerden de bir sene oldu. Bunda kafel hazır çok. Eşimizde çalıştırmayıp bunu. Boşalmalıda. Bundan başka kafel bolgan emes. 15-15 devretlerden başka. Bu patologları. İmine patologda da çıkan nerse emes. Bunu bir patologga hakkan topkan nersesi. İlgari bilsenerek astronavtların patologlarına şunday qara qo'yishchili. Astronavtlardan gana ko'rib qolsalar mundaylardan. Astronavtlarning patologi can başlarına qara qo'yishchili. Ana eshiklarni ko'rib, dıpı beti, berketi dıpı cümle. Ama arkasından da cıkıştı oyup, reste alıp, oyup çıkıp, jasağan. Eşitlerin tutkularından da bilsen olup, hazırında tutkular yok da, rüçkalarından da bilmedi. Görünür de. 90 жылдан 2000 жылға чейинки аралыктагы ремонт болгон дейт. Үйдүн ээси хажайын деле ушинтип айтты, 90 жылдар болгон деп. Кандай болгон, көрдүңөрбү? Ошол малда өзүнчө бир азыр деле, азыр ошол мал эмес, азыр деле бул станок, эч кандай станок же компьютерный фреска менен эмес, кол менен оюп чыккан аларды. Азыркы эшиктердин ушундай саймалары, мисалы компьютерный фреска, компьютерге задача берип коет, станок өзү ое берет мындай кылып, азыркылар. Ал малда каяктагы станок? Алардын ар бир детальдерин усталар оюп, мындай кылып оюп чыккан, мындайынан оюп, мындайынан оюп, мыналарды оюп алып турган, мыналарды карагыла. Чегип чыккан, мык менен, бир нерсе менен, шиш менен. Ушундай достор. Мындан куйганын карагыла, мынаны. Шуну жабыштырганын айткыла ошол жака. Потолоктун ар бирине күскүлөрдү коюп, күскүлөрдү жабыштырып. Потолокко да ушундай болуп чыккан. Люстра кийин алмашкан экен, 90 жылдарда мындай люстра жок эле. Бирок ремонт основной главный ремонт ошол малдарда болгон. Өзбек туугандардын колунан чыккан ремонтко окшоп турат. Şu видео тууралуу ой пикириңерди комментарийга жазганды унутпагыла. Менин каналыма жазып электир болсо жазылганды унутпагыла. Анда эмесе, кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта болуңар.